Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian bala aipor arpusau kentai kinong penyat bahalor ke Neigrihms Hospital. Bada kumno ki di banweng no eka kontrak jong Abhishek Singhania. Hakabede bat ke laundry department. Namar ba ladon yaka trading license hakabede bat ke manpower supply. Bat kani kalong ba Pynkheiñ yaka trading by non-tribal regulation. Sijak kanai spa san pusau. Haka khatway tarik naitung arja arpusau ke KHNAM State Youth Wing. Haka jingalam President Usamla Eric Swear. Kila Leit ban Ujor deke FIR persya yaka Neigrihms. Shua bakin shim yaka an hakti. Banit khang talabet yaka laundry department hangtay hapo Neigrihms Hospital. Nakaliang jungi ka Khnam State Youth Wing ilawan menta kasni hangli hapo Maudendiang Police Outpost ban Ujor yakani ka FIR persya yaka Neigrihms Hospital. Halor baydai bat katu kampung Singhania kumba plai hapo kilat pathai kubor menen kasni. Nakaliang jungi ilawan ban yakendu ya kibor bahalor to ka Neigrihms Hospital. Ban bu kajing kawa ba hapo aku sa kita ban gueng yakani ka kontrak jong Abhishek Singhania habaidai bat ka laundry department. Namar ya ka jing umdan ju ya ka valid trading license ka baidai bai thik habaidai bat ka manpower supply. Te kumba players no ba labu hi ya kapsau kentai ka jing dawa hindai di ba ka Neigrihms kam shimla simkhia ne pentip sengi ba kadon kita ka jingweng yau Abhishek te kumta gilawan man foil da ka FIR bat engage kam ba kaniga complain bangila file nakaliang ka police department kan simkhia bat kan le no ya ka kam ban pinya ditokit sakmat ti kumbasang hi kumbangila ong ba nginya mi sakmat jindawa jungi ban pundu baik kita kumnu ya kani kontrak bat kita kecing keren jungi kan dai baik final bat engage kam da ingat bala da ka police department tu kam simkhia kani kam ni sale betun kam sakmat nichu khang ma jarte ka laundry department kumbang ila kular meng khang tala bat nginyaki hadu ba uniu Singhania untuk ya kani kontrak nang lemba jingdu ninyo no hajka ju bu di khasi